lithi fellowship lithi ukubambelela noma ukubamba something in common nje seku fellowship njengoba silapha endlini ayibonge Nkosi mawubona nje brother no sisi bada bekhoneni bebemelisa bayo fellowship bemelisa amen so yonke into enhlangana kuyo with one purpose it's a fellowship amen ahlukile ama fellowship endlini kaNkulunkulu ayibonge Nkosi umuntu uma esindiswa noma ibandla i-primary message enikezwe yona amanikezwe ezweni nizenza abafundi bese bafundisa ukugcina konke amen ngicela ukukhuluma ngala fellowship awuthuba bazalwane futhi ngicela ukuthi ngishaye bethu umkhuhlane amen cela ukukhuluma nge-fellowship yebandla bese kuba ne-fellowship kuba ne-fellowship eyebandla ihlukile ne-fellowship yabazalwana bakuKristu amen izinto ezimbili ezingafanani kodwa ezithacishe ifane wonke umzalwane uma esindiswa nje uma ephakamisa isandla uma kunesitende esindiswa first fellowship abakuyona fellowship yebandla la ifundiswa khona ukuthi yini le ayithathile amen bese ingena kuma core values webandla amen ingena enqubeni yebandla okusho ukuthi i-fellowship bazalwane ile eyenqubo yebandla it's a fellowship nayo bese kuba ne-fellowship level number 2 bese eshift umzalwane bese ngena ku-fellowship nomoya oyingcwele amen unfortunately abazalwane abaningi emzimbeni kaKristu babambeke kule fellowship yebandla amen nisekhona bazalwane amen ngicela nje besimanje bazalwane masengicela siyamthusa amen siyamthusa bazalwane ngingajuli kakhulu bazalwane amen kunento ye-fellowship mfundisi umphehlula ifana nento ethi kunomehluko phakathi komzalwane ohamba noNkulunkulu nomzalwane osebandleni elihamba noNkulunkulu izinto ezimbili ezingafana bazalwane but zicishe zifane kodwa ifana umuntu ohamba noNkulunkulu nomuntu ohamba nabazalwane abahamba noNkulunkulu into ezingafanani and njengoba silapha endlini bakhona abazalwane abahamba noNkulunkulu kunabazalwane abahamba nabazalwane abahamba noNkulunkulu amen amen abazalwane abahamba nabazalwane noNkulunkulu baku-fellowship yebandla abazalwane abahamba noNkulunkulu it's a fellowship nokuthathu bukaNkulunkulu ireason ukurizina komzalwane ohlangene nomoya oyingcwele fellowship nomoya oyingcwele awufani nomzalwane ongakahlangananga nomoya oyingcwele ongakanambithisisanga nomoya oyingcwele amen nikhona bazalwane amen nawe lasifunda khona esesothandaza bazalwane yabona ziningi izinto engibhalile eziningeke ngisafika kuzona uThixo uDavide behold how good and pleasant kubazalwane
ukuhlala ndawonye. Bese lithi iBhayibheli kuyafana namafutha ehlala ey'ndeveni zika-Aroni ehlele ezansi bazalwane. Now bonke abazalwane ngeke ngayithetha lento uzwide kwenze njani ufuna ukuzwa kahle. Amen. Kuba bonke abazalwane sike sayixoxa lento bazalwane ngikhumbula ukuthi sisasekelwa ukuthi bonke abazalwane baku-fellowship not ile yebandla. Ngikakhuluma amfuna ukucela le yebandla ngoba kukhona izinto ezoyithinta ezi-sensitive. Amen. Bonke abazalwane abaku-fellowship with the Holy Spirit kakhulu futhi kaningi bayamlwela ubunye emzimbeni kaKristu. Amen. Not ebandleni okhonza kulona but emzimbeni kaKristu. Amen. Ngoba lo bunye uthi Jesu mina noBaba simunye bazalwane. Bese athi uma ikhuluma kahle encwadini yamaHebheru athi ningawuyeki umkhuba wokuhlangana njengabanye. That's another fellowship bazalwane. Nikhona bazalwane. Now kune fellowship umfundisi uMasinga eveni yomkhuleko ethi iBhayibheli bakhona babili becela bevumelana ngotho bese athi nami uBaba ngiyavuma. Amen. Nisekhona bazalwane. Now sesiyathandaza bazalwane. Sesiyathandaza. Now kulama fellowship womabili right bazalwane, right. However abazalwane kumele basuke ku-first fellowship eyebandla bese bangena kule fellowship nomoya oyingcwele. Now udangerous umzalwane obamba i-fellowship yokuqala eyebandla amafinyeleli ku-fellowship eyesibili. Amen. Very dangerous. Not ebandleni bazalwane emzimbeni kaKristu very dangerous. Ngoba indlela kuka ngayo bangama vision barriers webandla, not vision barriers kaKristu. Izinto bazalwane ezingafani kodwa icishe ifana. Amen. Hawungengathethi into ethi ucishe kufane mamujele kumzalwane okhula spiritually nomzalwane omasterisha iculture yasebandleni. Amen. Icishe ifana kodwa ifana. Kucishe kufane la ubona khona ukuthi ayifani ngoba umuntu okhula kuculture yebandla bazalwane uzwiwa yilaba abayiqondayo yeculture not the other part yomzimba kaKristu. Nisekhona bazalwane. Ngicela uphinde ngiphinde bazalwane. Kunomehluko ukukhula spiritually nokumasterisha iculture yebandla. My God. Lezinto bazalwane but ayifani. It's a fellowship. It's a fellowship. And this fellowship for this person, it's very dangerous. Let me hear back. Ngizomncela bazalwane, ngizomncela namhlanje ngokubeka kaKristu. Uthi sukani ku-fellowship. Angisho ukuthi niyeke bazalwane. Now i-challenge ekhona ukuthi abazalwane ba-introduce ku-fellowship yebandla bangaka kule fellowship kamoya ngcwele ingakafika bona. Now they master everything it's around i-fellowship yebandla than le ekaKristu. Amen. Nisekhona bazalwane. Ngibona nje typical example useku-fellowship yebandla wena umuvuma abazalwane ngokwenqubo noma ngokweculture yebandla hayi ngokaJesu nezwi lakhe. Uma usasenza nje umzalwane ngokweculture yebandla ngoku-fellowship yebandla kanti funa sisayiza ngezwi bazalwane. Nisekhona nezwi ngoba ama-core values wamabandla wafanayo.
one thing umpostoli akayikhuluma sihleze sixoxa sasingengxoxo bazalwana ngoba siyakhuluma wathi uNkulunkulu mayibiza umuntu umnikeza indlela yokusebenza. Wonke umuntu bazalwana uNkulunkulu mayibiza umnikeza indlela yokusebenza. That's the reason uma uphuma ufundisa masingo check ama core values awafanani wonke ama core values amabandla. I-fellowship ngokwayo, but indlela umpostoli ayilethanga, the bigger picture ithi bathatha balisa enkosini. Amen. Uzoba senkingeni uma uzosala ku-core value bese awusadlulele enkosini. Amen. Uzoba ingozi uma uzoyimasterisha kodwa ugcina ungasafika enkosini, ungabi nobudlelwane nale fellowship kamoya oyingcwele. Ayibonge Nkosi. Sesithandaza ngempela bazalwane, sesiyathandaza. Ngifuna bazalwane siyabona nje uma uhleli phansi ucabanga uyi-check ukuthi baba ngikuphi mina. Khona izinto uma usufikile kuKristu, khona uNkulunkulu izinto afuna zisho kuwe. Dr. Jaco wayikhuluma ngephasika wathi ufuna ufike entweni ethi uthini kuwe uThixo. Usuke ufellowship lapho nomoya omngcwele. Uthi wathini kuwe ube nento nobungqina bakho wedwa. Uthi Nkosi ngizwi lithethile nami ithi. Ngoba ezinye izinto bazalwane ziyosibekelela kulesikhathi samanje. Sikhona nabazalwane abalikhulu bazalwane abalikhulu abafuna this kind of fellowship, ba-introduce kuyo usho yena umoya weqiniso, asho umuntu abathi asho akwazi ukuyeka. Ngoba bafundisi sizokhoza kodwa ngiyayithanda into kaPaula uthi bazalwane sikhulekele singathi esikhuluma into enkulu bese siyalahla. Ngoba shuthi khona i-possibility ukuthi ungathi ushumayelele bese uyalahla. Yini ke bahlupha abazalwane mamotshela. Uzokhuza ugcina usuhlubuka, kanti ibifuna ihambe nale fellowship kamoya oyingcwele. Ba-introduce kulela. Hakuthi uma ekhuluma athi uthe uyosifundisa phinde asikhumbuze bazalwane esikufundileyo. Khona izinto othi uma uthi nje uma umuntu uzokhuluma athi Nkosi ithethile nami, ungasho next athi ithethile nami Nkosi. Ayibonge Nkosi. Kudingeka leyo kind of fellowship kulezi nsuku bazalwane. Angisho ukuthi ayiyekho nebazalwane ngizokahle, angisho ukuthi i-wrong bazalwane. Ayibonge Nkosi. Bengicela ukukhuluma ngalabo two-fellowship. Sengicina sesithandaza ukufellowship yebandla. Kulezi nsuku bazalwane sathanda ukufaka iminyawo emabandleni. Amabandla ayasipitha phakathi. To-prove yourself ukuthi ufellowship yebandla njengoba nje sizwana ngale ndlela kokudisana. Manje sekufellowship yebandla manje usathanda ukufaka inyawo singaphuma lapha ngasikhathi sasazana. Lento bese ikhuluma ukuthi siyathandana ngothando lobuzalwane kube ngathi ayikasi yabakhona. Shuthi lesivumana ngokwefellowship yebandla hayi yaKristu. And ibandla libambeke lapho bazalwane, libambeke lapho. And into enkulu mfundisi uPhehlo, le fellowship yebandla iyalwa nale fellowship le engamoya. Kune fight ekhona bazalwane. There is a fight between these two. Kanti kumele sisebenzisane egameni likaJesu. Amen. Uthi-ke uDavide uma ebhala le ncwadi bathi abafundile uDavide uma ebhala wayenosile enhliziyweni. Amasibona ukuthi banembazalwane. Iy'ngane zakhe zazilwa enyameni, zazilwa mfundisi uma singazazwa nje kwakunaleyo affliction ekhona.
waseyena ithatha eseyibhekisele ebandleni likaKristu. Athi kuhle bazalwane ukuhlanganyela kwabangcwele bakhe. This kind of fellowship athi kuyafana namafutha edleleni zikaAroni. Usuka phuma ngongaka bazalwane izime engaka endlini kaNkulunkulu sikufellowship yebandla asikafikanga kule emamoya engcwele, ngoba masifikile kumele khuze, kumele khulume uthi mawuwedwa, uthi mawukhuluma athi hayiwena uyele emuva uyonxolisa, uthi angonanga athi kodwa uyele emuva, uyele emuva. Zamelana ukuthula nabo bonke abantu nokungcweliswa bazalwane, hayi ngoba ngasikhathi usuku wrong, kodwa ngoba iyafuneka ufellowship kaNkulunkulu. Ngicela nje ukuzoveza leyo bazalwane. Ake sibukeleni ku-level number 2 ye-fellowship. Sizodlula bazalwane ngelinye ilanga inkosi mayivumile, but bengi-introduce akule bazalwane, ngiyacela ake sifikeni i-check-e nawe ufike kulena, akathethe nawe, athethe nawe wedwa, akhulume bazalwane. Uthi umpostoli ngelinye ilanga sihleli sikhuluma athi yabona amakela afika lelo phimbo athi ngoba izinto seyishaya uthi uzokuba mnandi emoyeni. Bemele seke sibuza lo wake wathini kuwe, wake wathini kuwe, ungafuna sifike bazalwane lapho kuthi wake wathini, uthini kuwe, ayibo Nkosi. Sekunenge ukukhona uthe, kodwa masithi siyahlala siyabuka siyamcheka ngezwe ukuthi ngathi khona into engahambi kahle. Uhle bazalwane ukuhlangana kwabangcwele bakhe bethokozile bemunye, yafana namafutha edleleni zika-Aroni. Ngabe ukuyiphi i-fellowship wena kulama fellowship amabili? Le manje bazalwane ngifuna ukuyikhuluma kakhulu ngoba le at some point khona izinto ofuna kuzo. Lena iyambulala umzalwane ngegama lokuvikela iculture yebandla. This kind of fellowship ikubulala futhi ikhiphe ngaphandle, kodwa ithi yona iyavikela, kodwa imbulala umzalwane. Ningofakazi bazalwane uthi sivikele iculture kodwa afu umzalwane, kodwa uJesu athi ngiyishiya zonke bese ngifuna iyodwa elahlekileyo, kodwa le ngikhiphela lapha ngaphandle esephakathi ekumele ngaba uyiwana uNkulunkulu. Makhona wenza isono bazalwane enesono sokufa abakumoya bambuyise. Inkinga bakamoya bazalwane bakufellowship yebandla. Sibhekana sisayizana nge-fellowship yebandla nothi ngikaKristu. Awubazana kakhulu kakhulu kodwa amen. Amen. Asibeke fellowship